Saruandoro na kaloko na Radio Fiji 1 ando may wiki na buongani binyano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo sere na ngono nindre ko malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilangi. Ningi na magati umena nongo bengi rawi mai na moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngono ni rongo mani vesana. Waki na wono na ngono ni rongo sere na Radio Fiji 1 na ndo may wiki na buongani binyano yanu. Nisambulu binaka sai kwango na bolelaka ni nonde tukutuku e apa sabu ende indai kina lomo ni palimende ana minister ni buli om Dr. Mahendra Reddy endona ribote ka borita ikina na wale ni kina ngarabi na buli ena nonde bonua e sanatori bogitale na veterong lelebu beir na kalasiono ke na fomu ba ena mbakibo ronondolu chini kelima kasake ni manbale ni sana lele ina nonde bola kasana lebu na nonde ngauna e lomo ni bali ni buli na ngas ni buli esa na thingu telangana kena torbaki na buli tara se na vocational na ve kornibuli na high school kasana ndola nga endua na kornibuli merngarabi watambagin dukina na ngone buli tara na kene matai na baidure na sinu esa boga thingu toka na ngongo na tamatata no visa na non rabaka na non do visa ki Liberia kabuma na kena ve takabitiko na mate na ibola rautani ruslo bitu no visa rabingarabi tiko mekia ena ngaunongo ena ruku ni matambo silebu ke burubura na UN tukuna na ililu ni tamatata ni bisa o ben gonewal ni nama kitiko mertuna lesumai kino no bonua na maten lako erbengara bitiko mekia ena muani bula katumai ke ne otio tin lako nama kitiko ena me ni ambaki vou e kumuna raona tambana ni kaistamba ke inai wadabadaba en 2.5 bana bilion na dola na ilabo etaukena ena lomani dio na bula saoti na wili rawati ongo toko tale dhake ena 2.5 na milioni na dola mai nei labo kata ke taki tukuneli ni matambosi ni tambanongo o Ajit Koregora ni tumbu babu nasar tiko na nonda vei kabo labo kababu ana telenga na kena baboi na badabadaba na vei ka rawati me adoba na bulo September en 2 veira na rawa kabo labo levundo ndua medingomi ena lomani tinambak saoti kinagito etik bubinaga na tim ni biti eraboitabi nangito soka ena rara na ratokambo pak ena usuri ena sotsot ni fanka tournament tolu na ibatang den nembaki erabisisibi ena sotsotongo mai na 5 na matentu embaki tolu suka 5 ena nonde bonua e bonruka na tim inganga ni Australia ena tolu kisenga katekiwa endua na sosowo ena bukuni sotsotongo ena non rosota o New Zealand kebiti kaludana non de timi ni retuan ruka ena ibatang den ni ambaki baslu kelima mai da bekir na balgelek non de tukutuku ni boeding binaka. Great words there from Lucky Dube and Baban. I hope you enjoyed that number. Different colors just for you on Gold FM. Only the classic hits. Louise with you on the Center Show. Well, thank you so much for the sweet company. This is Alana Miles, one of my favorites, and Black Velvet for you. Hi there. Join me on the Center Show every weekday from 9 a.m. to 2 p.m. for the best sounds on Gold FM. Only the classic hits.